mensang kasalil mensangan ran makut kadang kapagataong komuyongoy buktan peren nan motrang kauno kalanganen kot kat kiyang chailas ngakan maur. Okay, a child attitude tayo attitude a child style in memor ong masanang kot kayo kasambal magchaiban tubang kikchaila men asola amianan tawong kot ang kaskuli kikchaila magchaiban kasanetir me ay laban ligang pangakarong laban ligang pangakarong sa jame ko siyang purlong. Okay, ap masanang kot ong aramas me wawngi ong aramas me anano tubang ki anyway Korean current lemau isa keo lelri isa keo imemene kiyang child nimesang ranwat tuwaja ta child puko is ke child mon silangan court 2 Corinthians 5:11-21 iban watak as we go along we are ambassadors of Krais. So ambassador point silu may bangka sa yatakot ambassador to it Weliepehkehi kitay mo Weliepehkehi nan lang po sambawat kitay me ambassador. Okay, because we understand our fearful responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. God knows we are sincere, and I hope you know this too. Okay, and so Paul, we are the dog and kalok, na sambawat experience on kauno, sang ni kawiden ngayon sarawi, imagchal kinwat wadak ka school kan, alala sang tamir iral siya ondor mo child na bosan. Iral out kier ngayon sarawi, iral out kier kawiden ko, so niya chay kinwatak, kapachayang alias ang ngayon sa raw kawit kan, same thing. Okay, to the same experience. Someone more joyo. Chajan aral mueyo sambar samalarko mona chay libuti. Yet someone more joyo poki ko chaman o nganen ko joja no yes na chay more. Karata chajan miyamagan kasi mo puksarawi puksarawi outdated puken mas so stremelel ele enjun tamon komyong ya po ibuti at moren masanang got edudueta na ong nanti koros ong nan mwe koros pwekingen. Okay, ngenen kot magatin yes so imene ukiyang ketail tuan katamangkin ketail is ketail mapuksaraw masani magketail iskechel na sambawat ambassador pokon ambassador to Israel Willian ewe kola na ewe Willian government kola na government. Okay, bebang ko sa ya ponte ambassador in Pompe ko san Pompe ko la Fiji may ban mi miselina Fiji ngay men ko la Pompe te menasa out of Pompe may ban ko la rapaki nan Fiji kay tigral men Fiji ko maban so apan rapaki ya Weliepehkehi Pompe nan Fiji waban nasa. Okay, so imimen watong kechel komo yung just chuka kanta chame ngay Souleng udan Souleng style in Mario ambassador. Okay, mabuksaro masani kitja may banda ngay Syrian court kauno kauno ligiyang yami besita atan kita ni orala iban maurin nan lang ban wewe nan lang laut sang relakan me kay tek sabol mong court imakarata komo yung ngay ban so menip sabal jaja tutuejo Japan mengkwer ta pupuksaraw eker kinchal ambassadors. Okay, Weliepehkehi government nan lang na sambawat ikichal mo karjay pa nasa armas pan chongay ko mo kahit pwede komyang puko pwede title me kauno karkin kamu Weliepehkehi nan lang pan sambawat. Okay, so klapsiluwa may mga saya pukon ambassador. So puko kayon ambassador do responsibility ako doon influence kita ko doon wakdala.
Okay, jagodon wadi do nan lang pun sambawat. Ime Jesus kapakapki, may you will be done on earth as it is in heaven. Okay, may you will be done on earth as it is in heaven. Jesus we kapakapki, kitay ambassadors of Christ chebang wadi do kuporangkota pun sambawat. Okay, we are here to influence this world. Influence for good. Take it on wato marainin good. Jai me sola ban sampa. Jai me kamerain pan nine sampawat. Okay, makarata irmen armasinta ko sa ulang ako. Tacha norpana kila me ko sa ulang. Chan norpana cha kila me chay sa ulang. Rahang ko sa niya asa. Okay, rahang ko sa niya asa. Yes, Thailand more na lang. Kartagay pa wacay ka de just cho kaparanang kauno magcha child katan kin child Souleng desabol mangko seri yet child more aramasaka kilang weye imomen men kartan sa child so kin lalapotong ko child so kalinganala nan lang pon sampawat. Okay, so we are here to influence ka Maduri sa walu isak tuwal riya sa kikalap kopre ang buwegi visionen mo I kairoiren mo ng parang ko na bata I trial Monday dia trial puko kuwan wiyata sa polmang ko ton bata what kama Jesus sa garong kacel-celong kula wiyata sa polmag disciple what kaya chorus disciple ime assignment wa beggar pa Mimi po mga child ka chay Souleng, mimi po mga child ka. So ang sokoros cheban, sarawiyan cheban enjoy presence of God, yet cheban totok. We got to work. Pagkita ka child ambassador kay child wuwah dito marainin nan lang po sampawat. Okay? Madu 28:19-20 mikos kasaya na Jesus masani ko we atare ton patak peptai si ren marangkot sam coach na coach ngin sarawi ka skuli general songkan mechay ka school gear so to which may pan mata ni wata kasalayang niya we are God's ambassadors kaya God's ambassadors first te kayon atay goal nan more chay ko ton influence tayo influence wagitala okay wagitala kawaitata ito bang kasi ya kaun dapat chesu kaun naramasa influence what ki ma ay panaynakin pongpong itikital kanani ay influence raili kawaiti raili wakit raila rawde pongpong ikot okay ma ay panaynay aray kamele changa ni wal iya sa mga ambassador ng Krais ay bangki ang rel tama kamele pang kauno. Okay, so tama sa silupo kami minewki ang child koyo child koton may pangkatan kiyang mga ambassador ng Krais according to the reading 2 Corinthians 5:11-21 may pangko sa mga ambassador man ngoy aramasan wukitala. Okay, kahit wukitala mga wang suwad wukitala dame and samba and wukitakong unquote. Okay? Araniya sa machay mimi pensamba wa chepan mangi may guton wukitala yan nane osa. Ay pung anana osa manaman anana osa memelel mepit ay way may wulwulian nan sambawat. Yaraman ki mere understanding of the Bible. Takot mere kisinaralat. Yan yang ato sa estorin babaya Briam. Okay, nantiyang study ka buksaraw, nantiyang watak, nantiyang alisili rin ralakan na may isang child, kawaitin buksarawi, kawaitin masan ng god, memelel mepit kauno, pagtiyangka kuya son ambassador and wukidala, ambassador makataban. Imagine ma, may Fiji kan chama yang ay ambassador in Bombay nan Fiji ay sa patapan Bombay ay sa aramas tapanan Bombay ay sa government itebi sa ya alam ko la Bombay aman ambassador so katapama. Okay, so isan mata wada kita na maurin Souleng
Ibang ko siya, ngasar yung coach, ngoy Souleng. I'm a Christian. Agak miniyat, ap mo Muslim kan travel ba nasa nirel Old Testament abasang ya. Okay? So imen kakela kayang child, aniki atay po ko koyo as ambassador chay ko ton influence. Chay ko ton wukitala ng sambawat, wukidong kuprong kot. So chabananano sa ni chapuk sarawi. Chabananano sa authority. Chabananano sa isma chay sa unsawas. Okay, chay losa, chay bananjiyang invest with outday ki chay tapi chay le nasa, pag chay bulbulian wing god na sambawat. Okay, chay sa pakpaki poncha preachings, ap chay pakpaki tame melel, mapit masanang god. Okay, so kayo mo, chay ko doon influence, chaman machelana empower chay ko doon wukitala, chay ko doon wati to win na lang na sambaw, chay ko doon wato kamaray na sambaw, chay ko doon wato yung lifestyle na sambaw. Magarata chay bang gusto ko sa yan chay so lang nga chay more tutuwe chay sa tunok ambassador. Chay sa tunok wiya pukon influence, pukon wukitala, change, kingdom of God. Lang tama kaun Jesus wato kingdom. Agachki dito style and more mawaksang. Magarada nangkadeda marang patakan Jesus kan awaksang ana banaramas. Okay, so como yo ngoy jako doon influence to a Krais. Aja influence ako doon wukidala tamaramas wiwiya mebitaramas o government. Apo sa bit court, Krais watido kuprang court ng sampawat. Watido kingdom of God. Lifestyle me king is ruling, king is dominating. Okay, so me king almighty, God the Father. Kaun Jesus ko doon kasali epin masani ay patangkan kita merong san sama. Patakin Jesus ye patakin God Sam. Ar como yung ngoy pan sa church. Yes Jesus. Apsa sa patakin Jesus. Sa kamelelen Jesus. Pagkita ko doon katokela. Tako doon yata po ko ang tatawagan ambassador o influence na sambawat. Ang karyaw, ambassador manan sa may kungulakis wasa. Chon wasaw. Government in wasaw maganapali. Okay? Government in wasaw maganapali. Magarata, como yung ngoy pan osamak cha ambassador of Krais, chaba na kaskuli kang gacha, depend on God. Okay? Chaban, kutong kalo kaya punot sili, miyaban ka mo ngaya, taiban likawi, ibang pwede ya, amiyaban moni, amiyaban chon sarawi, tuwe cha, mokitin me, kowe susalala kaya makamu ambassador man awaksang aramas man me to which song we apu ko please God. Okay, tami song mangkakila kayang kachal ambassador to which a grown himself non authority protection mo kayang wire. Waksang aramasaman me pan tuwaja kalakalep kiyata tok. Okay? Ngayon chikita na song ko ikilang pababe ikilang at tuwaja kalduyi mumutso so chano ka sa court asan wiyata po ko kap when miyawi chari of such a relationship. Tuwaja tatoken masliki. Okay, because depend on power and court, abis so kasik me coach panyang porta kito songan. Si mi songan kawewe. The jail ambassador niya sa machay pakatarwan buya tatokin court. Tip kahit bil pakatarwe chap memor na sampaw chay memor ki more ambassador through a relationship on Jesus. Okay, relationship on Jesus, ki yang komo confidence. Kiyang kami confidence to which ay ma te koporapor te mamornan poson.
Okay, ambassador man mia pung mia authority abang ko sa icha megot armas buya mia ako sa ikan me manaman. Okay, may banda civilian do the tron weyo o ambassador isme ako sa ikan manaman and kamakit pan government ambassador kay te sinaramas mano. Okay, say mo na tayo mo rin sa ulang. Kilang kita niya chay ambassador ko yung chay ko doon chay pakatar sang way chay ko doon Welianto weyo nan weyet. Meto chay Welianto nan lang nan sampaw chay ambassador chay ko doon wukitala. So charakan memya nan sampaw chay ko wato winggot na sampaw. Okay, karyawa mo na chay memora sa ambassador chay banasa memya chay bung chay banasa memya ramas achay ko sa ikan me manaman. Magarita may pan Souleng cha I have to use authority of God. Isto no kuya ipukon ambassador. Ya authority of God ang kakakaunta sumao. Kakakapakap kao sa wingen south. Pulpampon me sumao rakelelda. Kakakbalian song kamelel me sa jamelel kan. Kakakawudi koryakan maramas katarutunguk. Mo in the spirit mia authority, mia power, me portrayal. Maduisak rachukike, Jesus masaniyang warongo, ikiyang kumal authority. Okay, so niyong papa court, kay dek pweki ikoton papa court. Anke mentality, anke matamataon me, ngoy serian court, ngoy ambassador man, ay ko sa manaman, ija me chakaundaramas, court sa chakaundaramas. Ap court katkiyang yung kaunda, songkan mo kotong kawiyola. Okay, so mau ko tong kawiyala, kapungapung ko tong kawiyala, ngayon sa out ko tong pichiya so ikakaunda, ikaksui ko way, ikakiroti o sutrakiya nga. So, chama-chaman, matuwan no silisak silu, kauna masani challenger, don't worry about anything, challenger punot. So, ambassador man asya kong punot, pagkita, things are provided for him. Okay, mako ambassador in Bombay man ko mimsilinan Fiji. Government in Bombay rakiwe nim, kiwe romstosa, kiwe no money. So isa man matmataw ko magchebanan ki on court. Chay miminan sampawat, chay learn to depend on him. Pwede kauno kataryoto, miminan sampawat ngoya man ambassador. Anta donken yena sampawat ime bangat kito moni ime bangat kito aramas mamarisi mus angisaman mata okay, faith is about changing of mind po matay malyela tu dueta cheban tuecha atan ki ambassador more style punot sound bakbak sound lisumao okay morin so kaporopor akchelap nan chimpabako so wak pasang main ko lifestyle and Syrian court a work sang son pak masoja relationship on court. Okay, mat pansan chon sarawi chap soja relationship on court and so koros kikilang yang ngoyar mastipan and so koros kikilang yang court mall bay and so koros kikilang yang is chuwarang me kachiyo me mao a work sang morin solang me asame ambassador a lift of his highs kaya ka pon maso apa kaporopor na kodro tuweto kami kaporopor makaformento bang paku poko William Rail kasi punpunot kita ka bangkang taka pang wendra la pokita kaya kasa mam cotton pan provided. Okay, so iya tayo latitude an poson ma ekaparanong kaunom ngoy kos sa isang ni dami experience and sa may bidoy mission iyasa may I'm an ambassador iso cha na isen ikak na chalaja yu debil so tawlul ap may pan mosal ay malyal in the Lord you are with me kom so yang nyata mas kunta kakailong kaniyo kom back me up so pumpunot ki isme panali yukte muni bang ko sayas chakun mure pagita I believe karonya tami uya or I believe you're gonna provide so person what can kamelele traniyam cycle lang kauno ko porperenki
So to work with kamauya la soma abe lel moni abe lel open door porque que solar dependang ngu que dependang government in court que dependang kaunong en sarawi raban sawas on the way I mean da que moren que child moren ambassador porque da koyo que chai go don bukitala chai go don kaun da chai go don change chai wo wa to nan lang nan sampawa to korea que jalan ki style memorin ligilik atel power ko sa renkot kan jay mongo ko sa renkot moni ko sa renkot open tamong yung naramas ko sa renkot okay magarate mangkakela kay kitel just chukakat ki just Souleng jabang ko irta nan dependong kauno pokotang ka ko porprenki poson magchelan ki okay nan look to wow siluan sa Jesus katarala warango emasan yung render wa megot gaya katarala parangkuan kaluk emasan yung render wa megot karapa emen renosola ligi iminda ke komunyon ngoy ambassador wata karakter na ambassador chaban ligi government makatar ke jado kaunopan show up kaunopan back up chaban kapakap kaunopan kamauya laramas Japan sotone chai monik chalenter punot kauna bang kito on the way mag chai papa ko trak chai lap turun punot chai banasa na punot tuwe cho witchcraft tayo witchcraft pongi tikitika nani kauna men so real to us ari amen kachai le nasa meinene emele le yes ekachapanki omen so say chai opil men sansalta okay I share ayo mo may share mauring kitiyan asa mendayang kitiyanan watila ni pilo iralme 10,000 o en okter sin sombe ma redur rel maun rapan sota kiyang I credit rapan sota chaman mei meso sa Israel okay so kauno men kinsan salta como yo ngoy na chapapako chapan men kasaleta kot pukcha so tayo Japan mengkasaleta kot. Karena sudah cai kopo te tipso te cai bila sama cai bibian cakap ping kamau ya laramas. Puik ya cai ambassador eno gitu cai lengkui mana man bang paki ya cai petangkan abang bakasap. Jadi iskono bakasap. Anso ma abang bakasap isma bang linga peni. So kasilu. The third point of being an ambassador when ambassador dies, estrapan melan sardi nan foreign land aban kopurpurla sapweo. Puegi ampan ambassador in Bombay go to Fiji go or mela mo kabang kopurpurla Bombay sardi. Tuwe cha kamuyongoy cha kosang nan lang cha puegi cha wulwulian nan lang wulwulian kupurang coach nan sampawat cha chukak pika salgi menchagan mela. Chakola nan hel. Sejak Chaiban asa coach makatar ke child do child papai chaiban mela nan longa child. So child der no kat rob ku mak chaiban kola nan lang te so the child ambassadors through Jesus we are born again. We are representing kingdom of God on this earth. Heaven is ours. Eno gidier nang 1 John 5:11-13 meman man ki sapol mangko chieras anki mor sojuk meman mesoja anki sapol mangko chieras esoja anki mor sojuk karata chaban sojo punot makchabanya mor sojuk te so mor sojuk a child soja maka kisang ka child mor sojuk a child okay so ni a child we papa court anki ko por was kasilun point style and morin ambassador man apan mela sambawat apan poralanan lang. Esa kin sardi nan foreign land akin ko purpurla wasame ko to sangyo. Okay? Karajak confirm on kami salvation sa trapaki kompan taut kompan pekasalki. May pangyang ko lang teso ko sa trapang papang tatok mau kan magchawiyata. Okay poson mo. Okay poson ramatmatawa kaitak matmatawa per kamelele asa maraban mela raban lilnan lang ramban tiarata maraban kolanan lang teso raban paone arail wiya maukan ma chocho sang wiya suat okay kayang kolanan lang
kamuyonga chaminan masanan got kosoya meman me anki sabul mangot hira se anki morsojak nge meman me kalula Weliekap anki morsojak hallelujah. So ambassador chaiban mangi magchaiban we are the talking ambassador the talking change the talking influence the talking wokitala the talking kaibuyeti tame nalang pun sampawat papa got nun koporapor ke me manaman got pan sansal kamarain got pan yeyang provision of God pan mi po child chai se tokale kelep child there punot up rely on God nana chai wiya achai pokon papai o child so ja pega salgi achai more so nan lang a child. Amen. Sibani tidir wasat aiban kapakape makom katungkor korongnya sek pakai kom lukayan Jesus ponam naur kom kayu kom sotobang wewe kita mi kosaya karyau kamu sai pal bang wewe kita tayo kampan sotomangi taulo dami kosaya makom sai lukayan Jesus nanam naur wewe sotongen sarawi sai ngen sarau patlong apo inogi ti macebang urjungata chai mongyong abang katlong yang kecil konot nge mama sani abang katlong iko testok pichi kecil si bandaja kapakapen pagmangki tipai olukayan Jesus nanay mor pongen sarawian ka katlong o sa yang yana sa aipuko as an ambassador Weliepan nan lang pasampawat. Hallelujah. Maingkaon Jesus komka uya alasangnya uya kaya mo kapakapmet makamen mo itan Jesus amor maingkaon Jesus ipartisang kami ipagmangki ang kami tepaikan ipagkaya mo kami ang katang nanay maur kom katang kauniyata kom katang sawasaya katkiyang yang sarawi puyeng ka kinangi watak sapol mamamasan wakas kasayang kamay nanay kapakapakan kaskuliya sang metkola. Amen. Amen. Kailangan kumail ko Rusya, magmail muidang Jesus na mail maur, masa na child wulwulian nan lang pun sambawat, child kapayata kapakapin Jesus, dami kapakapki, kupromiyan uyaw samba, tuwe nan lang. Okay, Jesus kachitudosan nan lang, Jesus mangi, yawan nan lang o samba wak pasang. Samba contaminated, polluted, asamin kiti. Satan pipir sili, uyasili yawadin. Okay, na demon kan na fallen angels, millions. Mara assignment in kawela kemela kapingata koko yaw sili pon sampawat. Kapagapin Jesus, nan lang. And mila pun samba. And mila pun samba through sapol master ikan mip sapal. Karata laut na tayo puko. Nagkapakap, nagkalok, style and maur na ramas and wogla. Ramas and maur ki Krais ng sambawat. Okay? Just chukap ko sa yaman. Yes ako. Alingor-ngor turo ka ang wadi makakaon. So, salaman macha po asakot wat ko wogla. Chay ko doon influence, chay ko doon wogdala. Okay? Kalangan o kasalelia.